Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo. Koila mati wopong asara rong amekar. Semteron lapen jiri sanse pi alang litum bahini aso pi akleng. Sami mirjalin teron pi arta ningkan kripli. Alang li ningkan hinian awi kibu akeso kacolong. Nona bang lapu asar pi lapen asar buratum bidik kijut ongsi. Karbi Anglong Autonomous Council atum apan mekri bu propen kerap kacohangpon. Kisung hot kacarap thek lo piru the thak ke do hok pedajir po nang manje. Lason si jang mi po aje klo ni pai kreka marni. Sem taron lapen jiri sanse pia tum kisung thek tiga por nang le roglo. Lasi nona bang ke asu pia kleng arta ningkan krep lipa kor jang don mir aporlo. Lapen kacali tat piningen abang ke inding ner ke ban chali don bomlo. Bonda keso kacolong da pining pen ningkan hini da ke pleng tulo. Dam boy amat keso abang thangna ta chipu tek amat awi kibu angkleng am hepin nang mandet lo. Lasi nona bang ke alang litum hamtun kesung thek tiga por nang mandet lo. Nona bang ke chainong hai hoi la pen hidi long le anda bondok chipi nang lo. Lapu mirjalin teron pi apan keso kacalana te bok terai hospitalan ke lapu si celang dam bom lo. Bonda keso kemiang thek long le darlo pusi. Asar bura pok sem teron lapen asar pia pok jiri sanse pia tum nang san pachini don. Lasi nona bang kining ki menaya bang po nilip MSC po bitro rong pia pan. Dipu medical and hospital alongan se kacalang damje pan tangka nang rapdun wek tha pusi. Kerap kacuhang pon. Lapen anparta nilip along stame komani ning ki mea bang po atum apan stame. Kisung hod nang rapdun wek tha pusi. Karbi Anglong Autonomous Council asongja po CEM Dr. Toliram rong atum apan. Mirjalin teron piasar pi lapen asar beratum kerap kacuhang pon. Lasi account number 394878955539 IFS code SBIN 0009405 contact number 97077882331. Lasi labangso account number along kerap nang palijia fansi towar solang pon lo. Chuki alapen Philip Tisoloti ki minus Karbi Anglong. Hanji kangtung la pulo na chuning ri dun kangtung la pulo ni em ya John dakula mati nilip along si dolo o pengasar along si dolo si ha biyak na si dolo itu makisuan kin itu celang lo kami an hospital antum celang lo itu non anta kimi yang keglong lela si along break hilowing dipuan cipon kita itu mo anta wi si orang mu anta Cior lab lo, channel yang anta cepat lo, si nona bang ke celang di tu hospital anta, itu mungkin celang nami anta jaga lo, si nak hiri dengan tu pan, juni dengan tunggu la pulo, nilai pulo makan dulu belong, si em tu pan anta, depo perlu kita kata dulu konselong kerja tu pan an, si em atau pan anta juni dengan tunggu itu makin suka celang pan. Nang itu mga junior lo, nang itu hanarap dun tha si bagay nila hanarap kwan, hanarap tha si nang kumbang ni na junior lo. Nili suki amya tapi mirjalin teronpi. Arta ningkan bang doji. Arta ningkan krepi lo. Keso ningkan nama si tukang si keso tulong. Keso ningkan kan tulong mani keso pakai ningkan ini anon. Leng eta da bat long ke bat dulu. Di sini kadang dilong keso ke PC non keso bom non. La so keso ke abi bidang lo so lang di pabrik si lain pada jakong dari celang lablon hota pon erlo kami ni delo nanta ni tunta sa pisa berata hak tawe hak tiku tek amasi nason kecelain pasti celain pada jakong delo si kaduwi Donrap kaduwi long tem anti healing pada juning di dulu untuk handrap si dan pembangunan juning di dulu.